نهاجی مامۆستا منال حسکۆ شۆڕڤەکاری سیاسی میوانی منە داکو بهتر لەسەر vê mijarê rawestin. Mamoste demata baş ve spas ji bo beşdarbûna te siyaseta bi karanîna sivîlan wekû mertalên mirovî ev siyaseteke nû ye yan ji berê de PYD û PKK û Qesedê bikartîne. Rêz û silav ji bo we ji bo temaşevana bi rastî dema em bixwazin vê bersivê ji gelê Kurd re ji milletê Kurd re eşkere û zelal bikin divê em li bingehê bi kurtayî bigerin bêçawa û çima gihate heta vê qûnaxa ku îro tê de ye ji ber em hemî dizanin piştî salê heftî dema got tevgera xwendevan û tevgera xorta di Bakurê Kurdistanê de dest pê kir çawa ev rêxistina teror rêxistina qendîl hate avakirin bi navê PKK û çawa ew bûte sebeb got hikmê conta di sala heşteyî de diriya Kenan êvêrên re hate ser hikûmetê di Tirkiyeyê de û ew rêxistin hemî derxistin ji derveyî welat û hemî hatine terorkirin ê bi destê PKK û ê bi destê istixbaratê. Dema em vêna ji bin fêr bikin em ê bizanibin got siyaseta PKK li ser çi ava dibe û çima PKK tim û tim malbat revandin, zarok kuştin, wêrankirin û heta digihê teva encamê ku îro diho di gundê Tilzîwan û Girkê Zêra de dema gotên bi vî rengî û dixwazin got sivîla û medeniya bixne bi qurban ev siyaset ji Bakur dest pê kir, di Rojhilat de dest pê kir. Baş li Rojavayê Kurdistanê çawa dest pê kir mamosta Minal? Tu dibêjî li Bakur dest pê kiriye ji berêber de baş li Rojavayê Kurdistanê piştî ku ew dever radestî PKK PYD hatiye kirin çawa ev siyaseta bikaranîna sivîlan wekû mertalên mirovî bikaranîn. Saet xweş ji bo pirsa te ji bo xatirê em bersivê zelal bikin heke rêxistinê siyasî dema got welatekî de têne avakirin ku ji bo berjewendiyê gel û mafê gelbê wê çaxê ew rêxistin dema got jê pê te xwestin ji meydanê bê te hilandin jî ke yan jî ke xwe tune jî bike xwe dike bi qurbanê berjewendiyê gelê xwe. Lê ka em werin meyzênin piştî 2011 û berî wê jî ke dema got PKK derbasî Kurdistana dibin destê Sûriyê de bûye ka werin bê bi çi şêweyî tim û tim gelê Kurd kiriye armanc milletê Kurd xwestiye goşxorê hilênê û nemûna wêna dema got îro em werin weke li ser pirsa te dema got Efrînê de rêxistinek bi navê terorê bi navê irhabê ji aliyê hemî dinyayê ve çi yekî çi Ewropa çi Amerîka çi Rûsya teror bê û tu werê li Efrînê bi hişkere û zelal wênê Ocalan hildê û alê PKK û slogana li ser sînorê Tirkî yanî di vê derê de gelo xiyaneteke ji vê mastîr û hişkeretir heye gotit bakêwa werin baş e ew çû piştî wêna tiştê got îro te serê qaniyê û girê spî de kir ew jî aynî sînaryo bû di pey wê re îro li gurdê Zirganê û dewrûberê wê li Amûdê li Qamişlo li Dêrikê gelo siyaseteke ji vê hişkere û zelaltir û xiyaneteke ji vêna vekirîtir û mastir yani nizanim ê çi rengê me çi şêweyî me ji vî gelê re zelal bikin yani ji vê tiştê zelalî gotxuyayê li ber çawa. Baş e. Mamosta di destpêkê de te behsa gundê Tilzîwan kir. Baş e li wê derê çi roda? Em dixwazin tu ji me re vegwîzî ka li gundê Tilzîwan çi çêbû? Ez bi xwe ji ber got weke kesekî ez ji Tilzîwan bi xwe tême hesêbê ji ber kalikê min yanî him ji aliyê dê ve him ji aliyê bava ew ji gundê Tilzîwanê de ez Tilzîwan baş nas dikim û weket bê coğrafiyeta Tilzîwanê Tilzîwan bi xwe 3 kilometre rasterî xeta Qamişlo Dêrikê lê nêrgizlok ji aliyê Kurdistana Bakur ve ya got dibin destê Tirkiyeyê de dikevête hemberê wê de yani hem li hemberê Girkê Zêra hem li hemberê Tilzîwan e. Tilzîwan çend malê sifîd tê demane ew kesê got li ser zeviyê xwe li ser erdê xwe yanî tiştekî xwe feqîr û fuqara bi va kiryara re tunene. Li gor got agayê bi teypketa destê me de trombêlek sê jin tê de ji aliyê yepeçe ve yan jî kê yepeke ew ê got îro di nava Qesedê de ne jinekê jwana rakêt li dijî qereqola nêrgizlokê avêt û di pey wêna re Tirka Girkê Zêra û Tilzîwan bomba kir û tê de milletê feqîr û jar ji wê derê bazan. Dema got werê li tewqîtê meyzênê û li sebeb meyzênê piştî rûştina Tehranê û piştî encama got di Zaxo de dest pê da kuştina wa sifîla çi ye mamosta sedem çi ye merem çi ye arman çi ye? Divê demê de
ئارمەش دەبێ دەرێدە پر زەلال و دیارە بێ چاوە لە زاخ و ئەو دەست پێدا داخواست ئەوە بۆ ئیرۆ کوردستان دە هەمی پارچێ خۆدە چ باشوور چ باکوور چ ڕۆژلای چ ڕۆژاوا بکەوێ بن دەستێ سەڵاتداری داگەرکەریە دە تشتێکی ناوێ کوردستانە ئازاد و پێشمەرگە تو نەبن عسکەرێ ئیتیحادیە دەوڵەتا بکەنە شینۆرادا هەکێکێ ئێ ببێتە سەرکێشە لەشکرێ ئیرانی و تورکی و عێراقێ دەبێت چاوە بحشدا شعبيرة تشنقالي ركر جو هجوم بكي لسر قلي كرد وقلي كرد انجام وجحمي امودو حمي هيديه وانا قلت بكي سياستك ازبان لقلي كرد كنت بيج فيها باش زلال ببن ايديش في زلال ترنما تشتكي في تقياترن فكا كي دست بيج دريجيا خدت خيانتها خدت ارتزاقها خدت عمالتها خدت وكا الهام احمد بيجي مسينوري سوريا باراستيا وما وستیه گوسوری پارچه نبی براستی فکر کردی ارکی خود بردوام. باشه ماموستا اگر اف سیاست بردوام کرد انجام و چه بند پشتی کو کاراسات عفرین و سریکانی و گرسپی یعنی اف سیاست هر بردوام جیده که و چه پیشا خلقین روجاوای کردستانی هبه دفعه ده پشتی روشنا ایران و تشتی گوهات زلال کردن دنا قبینا پوتین و دنا قبینا ایران و ترکیه دا جبر گو دبر ایرود برجواندی دا بازنده امریکیش علی که با روس و ایران و ترکیش علیه دیتر که با ویلوی دفازه برجواندی خفا و بهتر سر عرضه فیک بینه جبوی وات ولتانا ایگو وقت به حسان فرواده دسته واده ایگو پارتیه که ارتزاق و خیانت وکوی وکا حشد شعبی وکا حزب الله PKK جیر فرق ناکد داگرکاری ترک بیان ایران بیان جی که عراق بیان سوریه بی داگرکاری آخر گو ملک گله کرد جباه دور که دوی دریا قنالا وره دریا وی قنالا گو براستی حکر جیتونا بانا ایدنگه گله کرجی که ایروتونا بانا ام ملتانا دوی وی تفگرا سیاسی بی ملت بی نویسکار بن روشنبیر بن دوی وی نال برچام دینن ام ددما کدیروکی را در باست بن دخیانتا کمال ویران کرنه را در باست بن دقتل عام و جینوساید را در باست بن تغییر دموغرافی و جغرافی را ام درباس دوی ام دیار کی برچاوی خودین دوی ام د وجه سیاست قندیل د ایدی بیان نامه او افاقتنه تنه تونه دوی ام شیوه نو کار به او شیوه چبه او تفگر سیاسی یان جرم چنبیر و دیسکار گره کو اینا ببینن لیبراستی هکر حالو بردوام بکه بریم مالویرانیه کمازنه و پشتی گود بیجن خرابین ایدی امرونن و بگرین و الخوخن ایدی او تنانی ناده با گلک سپاس جبو شوروکاری سیاسی ماموستا منال حسکو گلک سپاس لسر بەشداربوون و زانیاریێنتان